sedaya tamu undangan kang kula mulyakaken, monggo kita ngikhlasaken penggalih ndongaaken dumateng temanten kekalih. Mugi-mugi tansah dipun paringi anugerah saking Gusti Allah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, dipun anugrahi rezeki ingkang kathah halal barokah, keturunan ingkang sholih-sholihah, kebahagiaan dunia akhiratipun sumrambah kita sedaya ingkang hadir. Bisyafaati Rasulullah bi karamati auliyaillah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tatafattahu bi abwaabir ridha wa taysir. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Hajatuna ilaika katsir. Allahumma ya Allah ya maulana ij'al lana qalban syakura wa hab lana minka mahabbata wa nura wa kun lana ya Rasulullah syafi'an fid dunya wal akhirah. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin. Allahumma alif baina hadainil arusaini Muhammad Insa Ansori wa Maulida Arifah kama allafta baina sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Ibrahim wa sayyidatina Sarah wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Musa wa sayyidatina Safura wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Yusuf wa sayyidatina Zulaykha wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Ali bin Abi Thalib wa sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Allahumma rzuqhuma fi hayatihim sakinatan wa mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqhuma rizqan aziza. Allahumma rzuqhuma auladan salihah. Allahumma rzuqhuma rizqan halalan thayyiban katsiran barakah. Allahumma ya Allah ya Maulana ij'al lana qalban syakura wa hab lana minka mahabbatan wa nura wa kun lana ya Rasulullah syafi'an fid dunya wal akhirah. Ya Rasulullah isfa' lana indallah husnun ya Allah. Panjenengan dadosaken temanten kekalih menika ya Allah keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Panjenengan anugrahi keturunan ingkang sholih-sholihah. Panjenengan anugrahi rezeki ingkang kathah halal barokah. Panjenengan anugrahi kebahagiaan dunia dugi akhiratipun. Sumrambah sedaya ingkang hadir menika ya Allah. Panjenengan paringana pitulungan ing dalam urusan dunia akhiratipun ya Allah. Panjenengan gambaraken urusan dunia akhiratipun ya Allah. Yassir lana walahum kulla umuruna wa umurahum umurudini wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruquna ba'daha tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridun illa syafaitah wa la tiflan illa rabbaitahu wa aslahtah wa la daynan illa adaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bihaqqi rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana adkhilna mudkhalas sidqin wa akhrijna mukhrajas sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li hukma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma ya man lahul khairu kulluh nas'aluka al khaira kullah wa na'udzubika minas syarri kullih. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika mimma sta'adaka minhu 'abduka wa nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin amin. Setiap kelepatan kehilafan yang aku pampunan walafamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin setunggal pokok setunggal laksani hati coro ingkang kagelar saking keluarga agung Bopo Jawa ini sampun kepareng purna kanthi maos hamdalah sarangan kawula dherekaken alhamdulillahirabbil alamin dherekaken sugeng kondur sawetawis lumantar nyumahisa kendel awit kumandangipun adzan zuhur dherekaken sugeng kondur Bopo Faroji Kang Mas Ghafur juragan ayam sugeng kondur sampai berjumpa di hari Minggu yang akan datang. Satu permintaan hadir dari Bopo Haji Sujadi Pepeleng Kak aturaken.
Baik, satu persatu jalannya acara di kesempatan siang hari ini telah usai. Tentunya sejenak kita aturkan nuansa lagu-lagu dangdut spesial buat Karang Taruna. Satu lagu dulu Mbak Tiwi sebelum pindah ke lokasi 2 ini. Nanti dilanjut Mas Bika yang akan melantunkan lagu-lagu selanjutnya. Pindahnya ke Donggalar. Sandingan bebarengan ning kene sedelok wae kowe nekani masih ning ndi rasane kangen tenan
satu persembahan nuansa lantunan lagu masih beserta kedua mempelai foto ria bersama rekan-rekan kerja dan juga keluarga besar. Di sini ada jebolan dari The Academy Indosiar. Ayo Mas Bika, lagunya Sikar, yuk.
selera cinta. Dengan senang hati aku menerima kau permainkan hati yang jatuh cinta. Kau tega berdua Jauh penjerone wis saling padha ngertine. Nanging ngopo kok rambo pertahanke ipise pertahanan. Ngeto kalah kali masa lalumu. Sikar-sikarane hati, sikari hati. Hingga pertama kau datang seolah cinta. Dengan senang hati aku menerima kau permainkan hati yang jatuh cinta. Kau tega berdua jauh penjerone wis saling padha ngertine. Nanging ngopo kok rambo pertahanke ipise pertahanan. Ngeto kalah kali masa lalumu. Kali masa lalumu. Oke, ada Mas Wika melantunkan Sikar buat panjenengan semuanya. Kembali kita duelkan dua bidadari cantik berhijab. Ada Mbak Sulis dan juga Mbak Sonia buat kaula muda semuanya. Atau mungkin ada yang mau menyumbangkan suaranya, dipersilahkan. Ya, mungkin ada permintaan dari Karang Taruna, Mbak minta lagu apa? Apa bos, Mbak? Ayang-ayang, oke. Duet sama siapa ini? Perwakilan dari Karang Taruna boleh? Baik, tentunya satu permintaan ayang-ayang setelah lagu ini ternyata sudah ada yang WA terlebih dahulu. Ada sinarengan dulu ya Mbak ya. Ini sudah ditransfer dari perwakilan ibu-ibu yang ada di dapur. Transfernya 85 ke tukang suling. Ya, masih tetap setia bersama Aziz Audio Sound System dan juga Kiai Tapel Multimedia. Live streamingnya di NRTV Studio. Buat panjenengan semua aja Mbak Sulis Mahesa.
Oke, karena ayang-ayang nggak ada yang duetin, tak ganti senarangan aja. Bunga ombak sing berisi kepada tresna kepada silan saya Beringin bergoyang. Sebuah foto bersama Karang Taruna. Sampai kaya lagi kasar
naringan sudah. Kembali Mas Ehsan monggo.